February ni som ania Mizoram Journalists Association Longtlai District te chuan Parvatria Assam Rifle te antlo MJ Longtlai District te hi an president Ralmitaral te chuan hovin mi panga ten Parvatri hi antlo a Assam Rifle ten lo mi khualin Assam Rifle ho tu te chuan mi pui ven him na konga theito pan chu pi lama zirna in fiam na le risel na lama mi puin ma an son theinan a theyang angin ma an lak reng thu an soya thlatin na thlona mi pui risel na endika damdoi a thlona an pek thin thu te volleyball le football tournament te bo soin mumal zoka thalai ten in fiam na lama ma an son theina an zirtir thin ba ka an mamo tur man ruate an ngai to sak thin thu an soya MJA Longtlai District ten an tlo den chen hian Assam Rifle chuan nimin khan mi puitan a thlona in entir na hun an bua soya damdoi te an ne ang a thlonin an sem halani MJA Longtlai District member te chuan Assam Rifle ten mi puinen boruak thatak neya mi pui dom kan nana ma an na thin chu lomom an ti thu soin parwa khotlang roi tu te po Assam Rifle ten du sak taka an enkol na chu tangkai zoka man tum turin an cha nimin ve khan MJA Longtlai District te chuan Parvatria Raltlan omna mun an tloa Parvatri khotlang roi tu te tuichong group UMA roi tu te le Raltlan pa ho te nen in kom hovin Bangladesh atanga an sahim na zonga tlan lut te chom dolnan sarkar ko ran lom ngai pol le mimal thanem ngai ten tran puina an pe thin chu lomom an ti thu an soya Raltlan te hian mania e an zon ve theinan lo te watin a theiang angin e zon na kong an zo tran ti soin tun din huna Parvatri khotlangin an tuitlan lai chu Raltlan te nen an kham khop lo viau ni in an soi Parvatri khotlang roi tu te chuan social media lama Raltlan chungchang tarlana rin thu le zel din thu bolang chi om lo se an du thu Longtlai District MJ roi tu te hi rilin rul lova ram riveng tu sipai le mi pui in kara har sana thleng theite a om thina wangin puchiang thredu chuan khotlang roi tu te bepopa the dar tur chin le chin lo thlir sang thiam turin mi pui an ngen Longtlai District MJA roi tu te chuan Raltlan te enkol na le don son na parwa khotlang in pek na chu lomum an ti thu soin Raltlan te chu rambung sanga tanga ron lut an ni a India ram in enkol na te district le khotlang in enkol na te za thiam turin an cha a tun din huna hian Parvatria Raltlan chungkua somthum paruk mi hring za somruk le pahnih an om mek ani